Ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Инак соли 2022 ҳам ба анҷом мерасад. Лигаи футболи Тоҷикистон дирӯз дар як ҷамъомади пуршикӯҳи худ маросими ҷоизасупурии мавсими гузаштаи футболи Тоҷикистонро ба роҳ монд ва беҳтаринҳо муайян гардиданд ва соҳиби ҷоизаҳо шуданд. Ба унвони беҳтарин футболбози соли 2022 ҳамлагари дастаи Истиқлоли Душанбе ва дастаи мунтахаби Тоҷикистон Манучер Ҷалилов эълон гардид. Бозингари беҳтарини соли 2022 Манучер Ҷалилов. ӯ маротибаи сеюм аст ки сазовори ин унвон мегардад. Манучер ҳанӯз соли 2015 аввалин маротиба ин ҷоизаро ба даст оварда буд. худи ҳамон сол ҳамчунин Манучер унвони беҳтарин нишонзанро бо 22 голи ба дарвозаи ҳарифонзадааш низ сазовор шуда буд. баъд як сол соли 2016 Манучер боз шумораи голҳояшро ба 22 адад расониду беҳтарин нишонзан шуд ва аз нав ба унвони беҳтарин бозингари соли 2016 расид. ҳамакнун дар мавсими соли 2022 Манучер бо задани 15 гол боз унвони нишонзани беҳтаринро сазовор гардида аз нав беҳтарин футболбози кишвар муаррифӣ шуд. Манучер Ҷалилов дар Тоҷикистон 4 маротиба нишонзани беҳтарин дар лигаи олии чемпионати мамлакат гардидааст ва 3 унвони беҳтарин бозингарро доро шуд. дар ин нишондод дар Тоҷикистон Хуршед Маҳмудов бо 4 унвони беҳтарин бозингар садрнишин аст. Хуршед Маҳмудов солҳои 2005, 2006, 2008 ва 2011 бозингари сол дар Тоҷикистон эълон гардида буд. миёни мураббиёни кишвар Алишер Тухтаев сармураббии дастаи Истиқлол ба унвони мураббии беҳтарини соли 2022 расид. ҳамлагари беҳтарин Ҷаҳонгир Эргашев аз Хуҷанд, нимҳимоятгар Тоҳирҷон Тағоизода аз Хатлон, муҳофизатгар Аҳтам Назаров аз Истиқлол ва беҳтарин дарвозабон Рустам Ятибов аз Истиқлол эълон шуданд. миёни легионерҳое ки дар дастаҳои Тоҷикистон бозӣ мекунанд Самуел Офори аз Равшани Кӯлоб беҳтарин муаррифӣ гардид. дар маросими ҷоизасупурӣ ҳамчунин беҳтаринҳои лиги якум ва доварон низ муайян карда шуда бо ҷоизаҳо сарфароз гардиданд. Такого еще не было. Формула 55 дает старт самой масштабной акции и разыгрывает для тебя 255 тысяч самани и дополнительные денежные призы. Розыгрыш проходит с 18 ноября по 18 декабря 2022 года. Только на сайте formula55.tj. Участником акции может стать каждый. Подробную информацию о мега-акции можно узнать на сайте formula55.tj или по номерам 5500. Наслаждайся футболом и не упусти возможность выиграть 255 тысяч самани. Спеши участвовать. бори аввал дар таърихи Тоҷикистон низоми бозиҳо дар чемпионати мамлакат дигар карда шуд ва дастаҳо ба ду гурӯҳ А ва Б тақсим карда шуданд ва дар гурӯҳи А 5 дастаи беҳтарин барои унвони чемпионӣ ва дар гурӯҳи Б дастаҳои мубориз барои дар лигаи олӣ боқӣ мондан бо ҳам қувоз буданд. назари роҳбарони дастаҳо, доварон ва роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон дар бораи ин навгонӣ ва ин низом чӣ гуна аст? ҳангоми маросими ҷоизасупурӣ мо бо онҳо суҳбате анҷом додем. иқдоми хеле хуб буд. ман як 6-7 сол пеш дар як ҷаласаи Федератсияи футбол ман пешниҳод намуда будам ки дар ҳоле ки дар лигаи олии Тоҷикистон 10 даста баромад мекунанд, 2 марҳила кам буда ва 4 марҳила хеле зиёд буд ва ҳамин пешниҳод шуда буд ва хурсандона ки имсол ин амалӣ гашт ва чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст даври ниҳоӣ хеле тезу тунд ва хеле ҳассос буд ва як пешниҳоди дигар ин буд ки агар хуб мешуд масалан соли баъдӣ марҳилаи сеюм ва чорум мешуд, барое ки ин як давраи хеле ҳассос аст ва хуб мебуд ки дастаҳо метавонистанд ҳам дар хона ва ҳам дар сафар бозӣ кунанд. ё ки мумкин марҳилаи сеюмро аз ду бозӣ иборат, яку дар сафар ва яку дар хона бозӣ кунанд. ин беҳтар нест? ман ҳаминро дар назар дорам ки марҳилаи сеюм бо рафт баргашт шавад. ташаккур. ман фикрамро пештар баён кардам ки дар ҳақиқатан ҳамун ба истилоҳ агар гӯем интрига то охирон лаҳзаҳо боқӣ монда буд. яъне ки ин чизе ки мо ниёз дорем.
یعنی مخلصان و نفرانی که در فوتبال جلب هستند اینا نیاز به این دارند. خب با فکر من که با فایده کار بود. از اون که بسیاری میخواهند که این دوری اون مرحله سیوم که از یک دور عبارت بود اگر دو دور بود بهتر بود زیرا دست‌ها هم بیشتر بازی میکردن. نظر شما چی است؟ خب من به این نظر راضی هستم، اما خب چون که ما میدونیم در موسم زمستان میدان ها با ما یعنی که اجازه نمیدهند که در سطح ضروری گذراندن بازی و خیلی سرد و خنک می شود و اون در این سال در موسم 2022 به نهایت بازی های زیاد در سطح بین المللی بودند که دستاوی ما اشتراک میکردن. از همین سبب ما در وقت ضروری نمیتوانستیم که به آخر رسانیم و فکر من اگر که در چخیل که شما خواهد کردید در دو مرحله اگر که گذرانیده میشد خب به نهایت سرد میشد و میدان ها کارنشایان میشدند برای گذراندن بازی ها. وابسته از آن که تا لحظه آخران به انجام رسی دور نهایی بازی چمپیونات تاجیکستان دسته تا ثانیه آخران مبارزه بردند. دو دسته برای به دست آوردن راحت برای شرکت در بازی‌های جام کنفدراسیون فوتبال آسیا و 4 دسته دیگه باشد برای نگاه داشتن راحت میان دسته‌های لیگ اولی. این هم نشانه تصدیق آن است که آن ترتیبی که معین کرده شد و آن ترتیبی که از جانب کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان تصدیق شده بود ترتیب خوب است، رقابت پذیر است و توجه بیشتر مخلصان فوتبال را به خود جلب می‌کند. یعنی همین گونه ترتیب نظام ادامه می‌یابد است. اکنون از جانب مسئولین خصوصا لیگ فوتبال تاجیکستان در جلسه کمیته برگزاری مسابقه این مسئله نیز بررسی کرده شد و همه اعضایان کمیته برگزاری مسابقه یکدلانه با جلسه نوبتی کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال پیشنهاد کردند که همین ترتیبی که در سال 2022 عرض وجود داشت در سال 2023 نیز جاری کرده شود و لیکن این قرار در صلاحیت کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال است و در جلسه نوبتی کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان این مسئله نیز بررسی خواهد شد.